N'akaga gakomeye cyane ibibazo bikomeje gutera umunsi ku munsi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara ikomeje kurushaho kubica bigacika, intambara ikomeje kurushaho kumvikanamo kurasana gukomeye cyane. Urugamba rwongeye kuba urugamba, amasasu yongeye kuba amasasu, imirwano yongeye kurushaho gufata intera ikomeye cyane. Ni hagati y'ingabo za leta y'i Kinshasa n'abarwanyi ba M23. Urugamba rwongeye kumvikana mu misozi itandukanye, rwongeye kumvikana muri parike ya Virunga, rwongeye kumvikana muri teritwari ya Rucuru. Amakuru tuzindutse tubazaniye nuko magingo aya ngaya mu bice bya Kazaroho, mu bice byo mu burengerazuba bwa shoferi ya Bwisho, harimo kumvikana kurasana gukomeye cyane, harimo kumvikana guturika kw'imbunda ziremereye. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga ko imirwano yatangiye ku munsi w'ejo, ubwo inyeshyamba za M23 zasukaga ibisasu bitoroshye ku birindiro bya FDLR biherereye ahangaha i Kazaroho. Ni imirwano yasize abarwanyi ba FDLR 11 bahasize ubuzima, abatandatu ba M23 baricwa. Ni mu gihe ingabo za Congo FARDC zari ziri ku musozi muremure hano kuri parike y'Ibirunga, zirimo kunyanyagiza ibisasu biremereye ku gace M23 yashizeho bariyeri, dore ko ari n'imirwano ibaye nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zigaruriye agasozi ka Rukaka, zikanafata agasozi ka Katoboto ko muri teritwari ya Masisi. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi arimo aragaragaza ko intambara irimo kumvikana ahangaha igomba gukomeza kumvikana, bitewe n'uko uyu mukuru w'igihugu arimo araca ruhinga akagaragaza ko ashaka ibiganiro hagati ya leta y'i Kinshasa ndetse n'inyeshyamba za M23. Nyamara icyo ugomba kumenya nuko ubu ngubu impande ebyiri zihanganye zirimo kwitegura gutangiza intambara ikomeye cyane, ndetse intambara ishobora kugaragara muri iyi minsi ni intambara ishobora kuba itameze n'iyindi yose yabayeho, kuko ingabo za Congo FARDC zirimo kurunda abasirikare mu misozi itandukanye. M23 nayo irimo irafata abasirikare bayo ikabashyira mu bice bitandukanye, iritegura gutangiza intambara karabutaka yo gufata umujyi wa Uvira. Nyamara umujyi wa Uvira ingabo z'u Burundi zo kwa Perezida Ndayishimiye Evariste nazo ziteguye guhangana umunota uwo ari wose. Nababwiye ukuntu ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu haje batayo 3 z'abasirikare b'u Burundi mu mujyi wa Uvira, barimo barahazanwa umunsi ku munsi mu rwego rwo kwitegura gusubiza inyuma M23 mu gihe isaha iyo ari yose yatangiza ibitero bikomeye ishaka gufata umujyi wa Uvira. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yashinjije General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'inyeshyamba za M23, kuzana abasirikare muri pozisiyo zitandukanye mu rwego rwo gutegura agashaka gufata umujyi wa Uvira. Hashize iminsi General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'intare za Sarambwe, yigereye mu mujyi wa Bukavu. Magingo aya ngaya uri mu maboko y'izi nyeshyamba za M23. Abasesenguzi mu bya politike, abakurikirana hafi ibibera hano ku butaka bwa leta y'i Kinshasa, bakomeje kwemeza badashidikanya ko nihatagira igikorwa, nihadakomeza kongerwa umuvuduko mu biganiro bya politike hagati y'impande zombi, intambara aribwo igiye kongera kurushaho gukomera. Abanyekongo aribwo bagiye kongera gusubira mu kaga gakomeye cyane. Ibi babigaragaza bitewe n'uko ubu ngubu FARDC M23 bari bazi ko bazasinya amasezerano itariki 8 z'ukwezi 8 umwaka w'ibihumbi 2025, ariko icyakomeje kugenda kigarukaho n'abatari bakeya nuko ibiganiro bya Doha bishobora kuba byarateshejwe agaciro. Leta ya Kinshasa n'inyeshyamba za M23 bakaba bashaka gukomeza kwihanganira umunsi ku munsi, bitewe n'ibimenyetso barimo kugaragaza umunsi ku wundi. Noneho u Rwanda na RDC bahuriye mu nama yo ku rwego rwo hejuru
u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kuri uyu wa kane bahuriye mu nama yo ku rwego rwo hejuru isanzwe yiga gucyura impunzi. Ni inama yabereye Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia. Ku ruhande rw'u Rwanda, iyi nama yitabiriwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Addis Ababa Major General Tad Charles Karumba, mu gihe ku ruhande rwa RDC yitabiriwe na Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu, uyu akaba ari Jackson Shabani Lubongo. Ku ruhande rwa UNICEF, iyi nama yitabiriwe na komiseri wungirije ushinzwe ibikorwa, uyu akaba ari Rufu Mowuza. Iyi nama y'inyabutatu yo kuri uyu wa kane iri mu murongo w'imbaraga zigamije gukemura ikibazo cy'impunzi. Yabaye nyuma y'ukwezi kumwe guverinoma y'u Rwanda n'iya RDC zisinye amasezerano y'amahoro, amasezerano yashyiriweho umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no mu minsi mikeya Leta ya Kongo n'umutwe wa M23 byashyize umukono ku nyandiko y'amahame y'ibanze aganisha ku guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Itangazo rihuriweho ziriya mande uko ari eshatu zasohoye ryerekana ko mu byemeranyijwe muri iyi nama harimo gufasha gutaha kw'impunzi zisaga 600 zahunze ubwo bafataga umujyi wa Goma. Ibindi birimo gusesengura imbaraga uburyo bwo gusangiza amakuru, kugenzura imyirondoro y'abo baturage, ndetse no gufasha mu gusubiza mu buzima busanzwe abatahuka bagenerwa inzu zo kubamo, uburezi na serivisi z'ubuzima n'ibindi. U Rwanda na RDC na HCR kandi bumvikanye mu gucyura impunzi ko bigomba gushingira ku turere aho baturuka, aho bakomoka, ndetse n'aho bari basanzwe bakorera, aho baturutse binjizwa mu bikorwa by'iterabwoba batashye. Ibihugu byombi kandi by'umwihariko byashyizeho komisiyo bahuriyeho ishinzwe kuzakomeza gukurikirana iki gikorwa cy'itahuka ry'impunzi ku bushake, izaba ifite inshingano z'umwaka umwe, dore ko izatangira muri uyu mwaka wa 2025 igasoza mu mwaka wa 2026. Iyi komisiyo izajya ihura kenshi kugira ngo irebe aho akazi kageze, mu gihe inama y'abaminisitiri ku itahuka ry'impunzi izajya iba buri mezi 3. U Rwanda na RDC bisinye aya masezerano by'umwihariko hashakishwa ukuntu hakoreshwa ingufu zikomeye kugira ngo intambara ibe yarangira burundu, intambara ibe yashyirwaho akadomo, bitewe n'uko iyi ntambara hagati ya M23 n'ingabo za leta y'i Kinshasa ikomeje gusiga abatari bakeya babaye impunzi, abandi bakicwa mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku butaka bw'Uburusiya. Impanuka y'indege y'Uburusiya yahitanye abantu 48 bari bayirimo mu rukerera rwo kuri uyu wa kane itariki 24 z'ukwezi kwa 7/2025 mu gihugu cy'Uburusiya. Yabaye impanuka ikomeye y'indege y'abagenzi yahitanye abantu 48 bari bayirimo. Iyi ndege yari mu rugendo ubwo yavaga mu mujyi umwe ijya mu wundi imbere mu gihugu, ariko ntiyigeze igera aho yagombaga kugera kuko yakoreye impanuka mu nzira. Inzego z'ubuyobozi bw'Uburusiya zatangaje ko iyi ndege yagiriye ikibazo bikomeye mu kirere, bituma yisekura ku butaka, ikora impanuka ikomeye cyane yahise ihitana ubuzima bw'abantu bose 48 bari bayirimo. Abayobozi batangaje ko mbere y'uko igwa abapilote bagerageje kuyisubiza ku butaka nyuma yo gutakaza ubushobozi bwo kuguma mu kirere. Ubwo yageragezaga kugwa yahise icikamo ibice, irashya irakongoka. Abaturage bo mu bice iyi ndege yaguyemo
nabo bavuze ko bumvise urusaku rukomeye cyane, hakurikiraho umuriro n'umwotsi mwinshi. Imodoka z'abashinzwe kuzimya umuriro, abaganga ndetse n'inzego z'umutekano bahise batabara, ariko birangira nta muntu n'umwe ubashije kurokoka. Inzego z'ubuyobozi zatangaje ko hatangiye iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane impamvu yateye impanuka. Ibyo bikorwa birimo gukorwa n'inzobere mu bwikorezi bwo mu kirere, abatekinisiye n'inzego z'umutekano. Ibikorwa byo gushakisha ibisigazwa byari mu ndege n'abayobozi bahise bitangira, hagamijwe gufasha no gushyingurwa mu cyubahiro kw'abahitanywe n'iyi mpanuka y'indege. Imiryango y'ababuze ababo nayo ikomeje guhabwa ubufasha bw'ihumure n'inkunga zinyuranye. Iyi mpanuka yatumye umutekano w'ingendo zo mu kirere wongera kuba impamvu y'impanuka. Abashinzwe indege basabwe kongera gusuzuma uburyo bwo kwita ku ndege, kuzigenzura neza mbere yo guhaguruka no guha abakozi mu buryo buhoraho. Ubuyobozi bw'Uburusiya bwasabye abaturage gukomeza kwihangana no kwirinda gukwirakwiza amakuru atizewe mu gihe hategerejwe ibisobanuro by'ukuri bizava mu iperereza ryatangiye gukorwa n'abatekinisiye, inzego z'umutekano, kugira ngo hamenyekane icyaba cyatumye iyi mpanuka y'indege iba, hamenyekane ibyimbitse ku cyateye iyi mpanuka y'indege yamaze guhitana umubare munini w'abaturage. Abagera kuri 48 bose bari bayirimo, hakaba nta n'umwe wigeze usohokamo, bose bakaba bahitanywe n'iyi mpanuka y'indege. Nshuti bakunzi bacu, reka tubasabe gukanda ijambo subscribe, mukande like, share ndetse na comment. Amakuru yacu muyakurikire 5 kuri 5.